barasezerana. Ura n'umugore ufite inda y'amezi 8 yambaye ipantaro ya jeans. Turanga Bigwana kukosa. Kubera faranga. ngo mu diaspora. Kwimanuka muzana umunyankore Mu diaspora. Utazi yafukiye ni ashuki. Mu diaspora. Kubera gusaka fitina. Afite yewe wamwana uyu muntu utazahavuka utazakomoka kubera gusa utaba amaso Isente imaba emaso ngo mwitegereza mu checking bwana sifiwe haleluya mubanza umenye ngo uyu mwana wabo ni umusita banyirarume nawe nabasinzira mukurize gusekera ufite azakomoka umwana yamaza kuryosha kubwira gusa ngo afite ifaranga gusa ndakindi umunye ngo bakande ku kanyenyeri hano wanyikozaho bazokanda ku kanyenyeri akandi ku kanyenyeri mujana umuntu utari muri gahunda mujana umuntu utemewe n'ijuru kiniga cyo gusanga bwana sifiru mube maso kandi musenge yego gitaramo kiraba boko yakika haleluya bwana sifiru elonga etanga pastor deki mube maso hari ibintu byatwishyiranye mu pasiteri hari ibintu byatwishyiranye birinjira kubera ibitotsi kubera kudasenga ukanure mube maso akintu wise kigoye ariko abantu barasezerana ura n'umugore ufite inda y'amezi 8 yambaye ipantaro ya jeans turanga bigwana kukosa uwo mugabo utuzi uwo mugore nukuri kw'Imana ntiyabaye maso ndabarahiye tiyosoka muri nukuri kw'Imana tiyosoka muri yango n'ijoro ari umugore w'amezi 6 nohagarara mu muryango nohagarara mu muryango kamubwira ngo nukuri rero nande sinumwe nimba rije bagushatse tusohokamo perakati bamata kumba bageze iwacu n'abageze iwacu umugore nashatse naramubwiye ngo nanga inzara nanga gusuka imisatsi nanga ibi tuzobana cyangwa ntituzobana usubize yego cyangwa oya arambwira ngo tuzobana subiza kandi ni umukobwa w'imyaka 20 ni muto ni mukuru ndaresha titwa yaratuga bugera dutumba abao n'abana bashobora uruyi kandi namubwira ngo izo nimba utabishobora ni amahoro zewe zashaka umuntu ariko kubera ko twasezera abayumbi itugira ibimenyetso kuri wowe n'iki nubwo wisharinga birakunda nangiza nanga gusuka umusatsi bwana sefi ngamaye roke nanga kwisigiza bwana sefi arambwiye ngo ndabyemeye kandi tuzobana n'ubu turi kumwe tuzaranye umwana w'umuhungu mukuru w'imyaka 3 arapima haweze akapima tiroba kandi bazi kumva kira byaruta bara abantu mwishimana yari neza n'abagore bacu umugabo yashariye neza akamubwira ngo ikindashanza bizami mukirigita bikamukirigita bikamara n'imisi ariko harayumva abagore banyuma bikamukirigita ariko atumva kutwagiraga abagore bagira umwe batwimukiyeho ngo ashike gutya azana umugore azayambara nabo umukobwa ngo uce ndamwiyama mu ikanisa ryacu jewe mu ikanisa ryacu niko ndeye ndamwiyama mu ikanisa ryacu namwe ati tiwo kwambara muke mu itorero ryacu gisubiza kanisa nyoboye tibikunda yasubiza igisubizo mwasa ndahoye n'ubu cyane arambwira ngo
imyambaro nambara umugabo wanje akikuza yishirikiye ngo ushaka wirekera tekereza kubwira umushumba wawe ukirebera wawe ukamusubiza amabwira ngo niba umugabo wanje iyi myenda ayishirikiye wewe siteye icyo uteye uravuga kandi umugabo wanje twasezeranye nawe usanya urarega agatuza muri revera itonde gabanya umuvuduko namubwira ati sawa rero ahangaha bona sefu namubwira ngo ahangaha niho dutandukanira nawe n'amezi 3 nudahinduka amakanisa muri Mbarara yuzuye ugenda ushakira njyewe ukunda umupanga ndakane sino umuntu aba imbe kamutinyirikisa banakoze igitangaza n'igitangaza sino umuntu aragenda namubwira ngo udahinduka uzahinduke utubone ko bana mwisokikiza kandi nibyanga fende fe tuzogongana kubera ko nkuyoboye hari umunsi tuzogongana ngakubwira ngo full stop ikindi bikuru ikindi byo Christmas ngiki bintu bana sefe ngiki bintu nababwiye byatwishyiranye mu mago ibintu byatwishyiranye mu mago ariko abantu babizezwa ababizizwa n'abagabo imitwe y'urugo witesi tukavuga ngo ikintu ndacyanze haba nubwo somara amezi angana paka cyohinduka ndabesha cyohinduka imvugo y'abagabo gusuzubwira umugore gatatu gatandatu kamubwira ikintu utagikora uziwanyu iwanyu hasi uziyo nagukuye inyuma y'icyo azayamayirwa na karayi akamayirwa na kijima akamayirwa n'imbeho yaza kubita umugabo amaso gutya akavuga ati ibintu biracitse yakubita umugabo amaso biratwije biraduseserana neza bigera no mu kanisa biragendaga noneho ngo bivira mu mago niyo ngiye gusoreza etape ya kabiri ngo bivira mu mago bidorongera no mu neza no ku paruwasi neza mu paruwasi neza umuntu akama yambara ubusa agatwara inda ku musozi agatwara ibibero ku musozi abapasiteri baraho ngaho namushaganya ngo aragenda yagiye ese murundanya abakristo ngo babe nk'ibikinda by'ibishimbo umukristo wiza ngo nagenda abakristo murabarundanya se ni ibikinda by'ibishimbo ngo bizamara umwaka yeme bacu icya kabiri ufite impuhwe z'abakristo bavuye mu mirembe n'abandi bava ku ndondo barabatijwe n'abawe se erega hari abo wemeje muri aba hari abo watuze abo bamwije aba n'indizo badutishije n'abakanya gatoya n'indizo badutishije rero icyo gihe ntabwo umukristo agomba kugutegeka ngo nibikora ngo aragenda niba mukubendereza yagiye sinafata ku ijosi byo kuva nabaho sinafata ku ijosi twandi ufite ikanisa ryuzuye furu kanisa yacu yavamo amakanisa barasohoka gutya abanyamurenge niyo mpango yabo barasohoka baragenda n'abapasiteri n'abandi n'ibindi baraguta ni amasigara w'ikanisa ariko imana ni igitangaza ngo basohoke gutya bama banyuranya n'imana barasohoka imana iwamatunga ikibanza ubutaka bwa miliyoni zijya kugera 20 narahageze urubise wumva ukuntu imana isibona bana sefira kuva muvuye aya matako kuva burya muhaviri tumaze kwakira imiryango 11 abagabo bafite amago 11 kabisa uwageze ubunyine tiwomenya ko ari abakristo bagiye kubera iki n'abandi basaza uteye amatsiko zose uteye amatsiko zose bana sefira amen tuzamuri ndashoje cyane haleluya rero ingaruka ngo ziva mu mago zija mu itorero abapasiteri bo bunyine kavuga abapasiteri bazatera ubwoba kubareba ku maso kavuga abapasiteri bo bunyine ariko ndabari hano ngo umuntu ndagiterwa ngo namukoraho waramagenda n'umuryango wabo bose warashana na nyirarume washana na mubyara wiwe washana na mwishwa wiwe ngo bose amasohora hano tamupasiteri niko nerekezaje n'umupasiteri igisha cya pasiteri itera ubwoba muza muritinya cyane rero ndatinya nubwo ndiwe
Bwana sifiwe. Tuzamuri bigaza. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Yewe. Nduzi ukuntu ukora kuri Samson. Ngwara amajana n'umucyaraho. Ngo yamajana n'umushwa. Ngo yamajana no kwa nyiraro. Ngo yamajana no kwa manyana yabo. Namukuru we. Icyaha bakama bacoro bose. Icyaha kimaza abantu kirabarini uruba korosha abapasiteri bakorosha muri mukristo atagenda iyo yagiye kw'Imana ifite chance ikamesha umuntu ushoboka kandi agashaka umurimo w'Imana ariko icyaha akacorosha umukristo atagenda yamubatije yamwemeje yamusezeranyije nta bindi yakoze mube maso ibyo ni ibintu byose byatwishyura Matayo ijambo ryanyu ryateme Matayo 25:13 soma niyo jambo twari turimo nashoje izo mwitorero izo nibishishimbo mbona Imana iravuga n'umugoro kandi ibyo ndabisandaza neza nuko Imana mwitorero kandi ari mundi maze nk'imyaka 12 ni byiza ubwo nawe urebe ndababwira ingaruka nyine itorero rifite soma bagwe mikoro nakarongo gatoya teme yanyu iroroshe iraryoshe tigoye titesheje n'umutwe ngo prepare ibintu byinshi aravuga ngo nuko mube maso kuko mutasi umunsi cyangwa igihe amen nayo makuru twaganiriye nuko mube maso Bwana sifiwe. Kuko mutazi umunsi n'igihe. Bwana sifiwe. Ako kajambo k'igihe niko gaheka. Reka mbabwire ibintu bitanu byatugezeho igihe. Bwana asifiwe. Amen. Cyane ubwoko bwacu twahuze tukava mu gihugu. Igihe. Ibi hakurya iwacu tuyo mu Uganda sizibwe kandi wanduga mu uzamusana baturusha nk'isuku. Ibi hakurya iwacu mu Uganda. Umugabo w'umunyamurenge bagazumera amata mu ngongoro ifundikiye kubera ibihe byatugezeho asigaye agenda kuyazanisha agasashe k'umukara ntandashire mu gasashe k'umweru k'umukara hariho k'umukara hariho n'akandi k'umweru bwira mugenzi wanjye umugabo wari utuzi ko 80 200 ubu nyine kubera ibihe byatugezeho kubera ibihe byahindutse kubera ibihe nuko mube maso kuko mutazi Bwana sifiwe nuko mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe umwami Yesu yagira gute yazira umugabo Safunwa watunze inka 80,200 kubera ibihe byatugezeho asigaye amata yo mu isashi mu bipimo no kwa muzehe reka muvuge mu izina n'ingweri datawa mu bipimo kwa Rwango kuko badonato imfizi z'Uburayi inka hafi 500 iwabo none ubu nyine bari mukora kuzana amata mu gikoni kwa Rwango warwazi kwanza wowe mu oya bara abagabo baremeye ariko kubera iki dore ubu nyine hari ibihe nibibo amabuye wacu agaza bagusaka hantu mu nguge yarapfuye bibande mu agowe n'ukuri kw'Imana muri Kongo kubera urabanza utuye mu mabuye iwacu igitanga mu mabuye hagazatura inyamaswa bitwa inguki yo mu mibande nizo zabaga ku mabuye mu mabuye mu bintu biki none kubera ibihe byatugezeho ubwoko bwacu none tunaniwa no gusenga ni musenga kugira ngo tuve muri ibihe musange Imana ibakura muri ibi bihe bibi Imana ibakura muri aya mabuye Imana ibakura kuri utu dusozi Imana ibatuze ku misozi y'iwacu Bwana sifiwe Imana ibatuze ku misozi yo mu bihunda Imana ibatuze ku mirambi yo mu marundi muve muri aya mabuye kuri aya mana ariko
twazanye abagabo twazanye babonye afishe baravuga ngo tuzozana. Reka bahaguruke were kuyabwirije mabu kandi kuko tuba kuva kera nukutura kera nukutura enge kuja mu giterane abantu bazampamagara abandi bakampamagara abandi bari Kigali banyuzere ko baraza abanyangungu abanyamuru n'abandi ndavuze amazina niko zamera izani korakora ngo cyo kujana mu giterane kabamba n'abantu nk'abatandatu ng'abarindwi ng'abangahe bakambwira ngo turajana nareba nuko kwanje n'ubuhonja nuko ndesha nuko ngana abantu bankurikiyeho iki ariko kubera kuko twese twakurikiye Yesu sinjeho mukurikiye Bwana asifiwe. Murumvise ntabwo ari je mukurikiye muje ngo tuze kugabana twese umugisha w'Imana. Amen. Shimiye namukire ko yaje nawe namubwiye abonye afisha arambwira ati zaza tubane kandi ubunyene atuye no mu Rwanda natwe tubiriya ariko Imana imumisha. Biye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo kuba maso. Cyane haleluya. Haleluya. Ni nayo teme batubwiye ngo tuzaganire ijambo kuba maso. Nijoro ndababwira ngo zavuga umuntu wabaye maso nimara mvuge ku ngaruka zo kutaba maso. Reka mbere ku ngaruka zo kutaba maso. Kubera impamvu zatumye kuko tutabaye maso cyane. Hari ibintu zatwijiranye. Bwana asifiwe. Haleluya. Cyane haleluya. Amen. Kubera kuko tutabaye maso cyane. Ndavuga mu bice bibiri. Igice cya mbere ndavuga ibintu zatwinjiranye kubera ko tutabaye maso bitwinjirana mu mago. Igice cya kabiri ndavuga kubera ko tutabaye maso mvuga ibintu zatwinjiranye mu matorero. Yego. Nimara nama bisingasinga nyine bigufiya birangize kubera turavugana nimugoroba tuzovuga n'ejo kubera nyine twaratumiwe. Amen. Amen. Noneho ibintu bya mbere zatwijiranye mu mago yacu wabaye yakizana kubera kuko tutabaye maso cyane. Bwana asifiwe. Amen. Nuko abanyamurenge dusigaye dutunga abakobwa batoboye amatwi kabisa. Nimba mu rugo rwawe uyinyoke, nimba mu rugo rwawe tuzi umwana w'umukobwa utoboye amatwi, ninga utabaye maso neza kubera ndiyo kurusha imbaraga. Aho muze ararahiye ndiyo mutunga none ko ndamuzamurira igasi. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Kubera yuko twadohoye tudohorera abana amago yagiye ndagahunda amago menshi dafite program amago menshi amaze gucurama tituzi yacurama kubera iki titwabaye maso twabaye indangazi kandi umuvyeyi yanda kuvuga ngo ni mukora ngo aragenda yagiye ni uzobo wayo wa mbere sikugenda nashaka genda tuzamurira ikaze asanga tusha tibizo uko wabaye maso. Oya. Bwana asifiwe. Haleluya. Uko ndi wahumirije muzamurira ikaze byeze mwashubara none se mwari muzi cyo vuga se. Oya. Aho ni cyo cyambere niba uri umuvyeyi w'umugabo cyangwa w'umugore ukaba utunze umukobwa w'umunyamurenge utoboye amatwi nukuri kw'Imana ndi wabaye maso ariko wabaye maso neza wo mugendera mu butayu ukamupapiza muhudumiya ukamupapiza ira neza. Haleluya. Haleluya. Neza wabaye maso ugasenga ukavuga ngo ngiye kumupfukamira ngiye kumusozi ngiye kumusengera uzoje mu mazi umusengere nijanga. Bwana asifiwe. Amen. Uje mukiriye umusengere nijanga cyane. Haleluya. Haleluya. Uje mu rubunga nijanga uje mu mahombi nijanga uje mu rubunga. Bwana asifiwe. Nijanga uje kuri Paramonte nijanga uje ahantu hose. Bwana asifiwe. Nibi nandirana teloberide nibi esolave ariko umwana w'umukobwa ukamutunga apfumuye amatwi yombi mushobora gutya ngamamubwira ngo ndagusezerere wamugenda ubageze ku izuba wewe nyuko wewe so ubageze ku izuba none uko mwabaye maso. Oya. Kumazo
umubyeyi uri mu gukangwa n'umwana akamba gukanga gutya akaguhamura neza ugatuma ariko nyina ari mu kumushigikira bwana asifiwe nyina akamuvuga ngo nawe wararishije kera nabonye umukobwa umwana wambaye akantu katari keza nasubira kuncaho gutya nako kanya ninga kujya kumupanga se nako kanya nzana muturitsa mwize Hallelujah! Hallelujah! Twajya kubabwira ngo nimube maso nimureke kubitangazi nimureke kurangara ngo murangazwe n'iby'isi ubu nyine hari sisiteme abana bari mu gucuzamo abasaza akamubwira ngo muzehe ngo wowe ibyawe byararangiye uceceka turakugurira kositimu yishaganya gutya turakugurira inkweto yishaganya turakugurira ishati yishaganya gutya n'amarineti turashiraho umusa none ngo uceceka ibyawe byararangiye ngo ubuturage bwazungumeza ryari ubuturage bwarahise umusaza akamba yegamira nawe gusa yumva gusa kuko bamukora ivyo birahagije nuko bamubwira ati ducyaha tugashaka bamubwira ati ducyaha bana sifi baza kuzana umukwe bakazana umufurero n'umunyina baza kuzana bakazana umunyabona baza kuzana nuko ifaranga zale tububi ifaranga yasereka ifaranga zale tububi ifaranga zale tububi abageni bo kubaka ingo ngo yayo wa ngo umukobwa ngo muri Amerika ngo ejo naje zobona ari mu zirimo amakaro kubera ifaranga ngo mu diaspora kwimanuka muza n'umunyankore mu diaspora utazi yafukiye ni acuki mu diaspora ngo kubera gusaka fitina afite sete yewe wamwana uyu muntu utazahavuka utazakomoka kubera gusa utaba amaso isente imaba emaso ngo mwitegereza mu checking bwana sifiwe haleluya mubanza umenye ngo uyu mwana wabo ni umusita abanyirarume nawe nabasinzira mukurize gusekera ufite azakomoka umwana yamaze kuryosha kubwira gusa ngo afite ifaranga gusa nta kindi umunyi ngo bakande ku kanyenyeri hano wanyu ko azavu bazokanda ku kanyenyeri akandi ku kanyenyeri mujana umuntu utari muri gahunda mujana umuntu utemewe n'ijuru ngo ni akanyenyeri umwana gufatira gusa ku ijosi ngo ni ukubera akanyenyeri ntimwabaye maso ntimwasenze cyane haleluya ibintu umwana bitaye mwavuye ku murongo ile ni uhakika ariko abahungu bari ubungubu n'abakobwa ntibari mu kubona neza amaso yabo arahumye hari umwari yambarira gusa watiguse ngo atibuke gusa yamatibuka akaguru kari mu icyuma k'icyuma mwene wacu neza umunyabyinshi twombi yandega kuvuga mwene wacu utuguru twombi waruhari twari duhari dore nawe yarahagere imana yacu none kwa murabona uwo muhungu amaso yiwe yari kabona neza oyaje simbumye birindi gukera hagutse gusa wahaguruka mukuru w'uwo muhungu yamarira mu bukwe ararira gutya abantu bakazabasha kuguhoza gushekesha ibitangaza birabadukubitwa n'inkuba uwo ngo ni umukaza ngo dusohoke abandi indi miryango ikatubwira ko n'umva abanyabyinshi n'urundi gute bamushingiye bamushingiye yica abanyabyinshi se bazi gahunda kabisa bazi iyo byakorewe Bwana sifiwe amen Bwana sifiwe amen mube maso musenge cyane Bwana sifiwe cyane haleluya mube maso musenge cyane muzamanya kureba mwitegereze kandi murebe muri kimwiri murebe no muri kiroho Bwana Yesu asifiwe haleluya cyane haleluya murebe muri kimwiri murebe no muri kiroho ibintu byose mubishaka
twese kuba kuri abakazana nukuri kwima Bwana sifiwe. ufite Ni wahe ngo ni wahe ni wikabanda yomenya ngo ni wahe so wikabanda nyine ndafite ko banyirarombe na base wabo uwo mutu wahe tuwo mutu wikabanda kubera amaso y'ubunyine ari mukure bifaranga ntareba abagabo amaso y'ubunyine ari mukure bifaranga ntarebe umukobwa uzashika kuba ku rugo amaso y'ubunyine ari mukureba ntarebe umuhungu uzuba ku rugo amaso y'ubunyine ari mukureba akareba ibingibi gusa ntamenye yuko ari amahwa azashira bizabatakataka tukabisiga mu isi tukagenda tukaja mu bwami bw'Imana timoza muri cyubahiro cy'Imana Bwana asifiwe zamuri kiganza cyane haleluya abageni b'ifaranga turabasezereye mu isi amen turabanze nicyo Bwana asifiwe amen turabanze turabamagaye muri iki giterane mu izina rya Yesu dutunga abageni mu isi dutunga abageni bari mu mwuka w'Imana dutunga abana b'abakobwa bazi guhimbaza Imana no kuramya Imana dutunga abana b'abahungu bazi guhimbaza Imana no kuramya Imana Bwana asifiwe aba ni bo bakenewe niba dukeneye shamu na kaka abatimeri dero station de ville soma handi la gare de kanda kirima loberi dukeneye abageni bafite amen dero panda la carte des offerts mwe maso timuzi umusingi kabisa Bwana asifiwe haleluya timuzi n'amasaha timuzi n'amasegonde yego ni mwe maso Bwana asifiwe haleluya kandi musenge cyane yego kandi ngo gusenga ubudasenga yego kandi ngiye gusoza nikoza kwisenga muzamuringa Bwana asifiwe isi mwaranyuye urarwaye urarwaye mukoreho wamwe ubwira naho urwaye ndagaruka kabisa tuweze Imana isoma maso musenge iki ni igihe cyo kuba maso yego ishaka biri musange Bwana asifiwe cyane haleluya mumenye ibi hagira ibintu mwanga hagira ibintu mukura musunike hagira ibintu bigize ibikuta gukubita abantu b'umugoroba abantu b'umugoroba abandi wowe nyine gayabaye barikuye arasenga aracyafite umwanya wo gusenga yaruri inkweto 70 mu gihumbi yarasubijwe ubu nyine yaradamaraye kera yagiraga reza imwe ibi hafi yazahita muri gashwashwa nimba ari gashwashwa ariko kuzina naryo n'imperuka n'izina ry'imperuka naryo ngo ni gashwashwa agenda gaheka iriya niko yagiraga kamwe none kubera kudamarara Bwana asifiwe ararangaye gusa nuguharura amasipere agaharura ibindi n'ibindi biramubwira ngo aje gusenga n'amapataro jewe aje gusenga Java ni jane guharura hose za chips eronga etanda soma ni nini alo mandira gari dofi ariko naratanga twende Bwana asifiwe tutunga abagore bafite abana batandatu barindwi n'abakazana bari mu kugenda mu isoko bakaja kugura izara batazi yo zakorewe bakazimanika ku maguru yabo izara yasohoka gahura n'umukwe nuko kw'Imana ariko abasaza murumva itorero rigeze murumva itorero rigeze ku mukuru kw'Imana itorero rigeze tabari itorero Bwana asifiwe murumva itorero rigeze itorero
tugeza hari umukwe umukazana umukecuru atora inzara niba ari iz'ingurube niba ari iz'ibyiyoni niba ari agashyira ku maguru asohoka buke akamahura n'umukwe intorano akamahura n'umukazana ntazi iyo zakorewe ntazi niba ziri muri materiyeri yiwe ari uwamwohereje ifoto yambaye ifataka wasira veridas uzamura ikiganza umwumvishije ubukwe bwavuyemo umukobwa wagurishije ishinya bayikureho gusa ubukwe burapfa ntimwabibonye yego aba ni abakobwa no kwihisha barabaza aba bose b'imirongo umukobwa washyizeho ishinya y'intera no gusa bakora ubukwe burarangira ngo noneho bwaza guca mu gitondo baca mu gitondo akamanika umugabo nawe amuvuriraho ijisho kumumuneka ngo arunagabona agakuyemo ikintu gakuremo ikintu mana we ibintu byose ariko mana we tabara ibintu babishe gusoza ati yewe ibi ni ibiki isinya ya plastiki iri kuri barafite mumumenye mumuyireke urasitani tashabirega hamuna kitu unaweza kukuherana utendele utakole alawaterana umumenye mumuyeke ukasakale akaenda zamunahera tashabirega hamuna kitu unaweza kukuherana utendele utakole alawaterana. ariko kubera ko ari inshuti n'iyi minisiteri yaba ari inshuti ndamwemerera icyumweru kandi twari mu giterane hari umuvugabutumwa Akivale undi mugabo w'umufurere wari uvuye mu Kamanyura witwa Nigaba ariko kubera ko nari nemeye nuko nyine nemera ndazi imyaka duherukana muri 2019 nibwo mperuka kuri umusozi n'umwaka w'umunani utangira icyenda rero kongera kubabona ko numva mfite ibyishimo byinshi amen amen cyane haleluya haleluya Imana ibaheze umugisha amen cyane murabizi ko mwari inshuti nabaga hano kenshi navuze ubutumwa cyane kandi twabanye neza Imana ibaheze umugisha amen nshimiye mwene data Matakumba ni inshuti yanjye w'agatoto minisiteri yabo yaje n'umwe muri bo muri iyo minisiteri mu gitabo cyabo naramubwiye ngo nataze n'ubundi sinamenye aho waraye nimugoroba bagatorokoroganaga ariko dusubire twebwe kubera ko ari inshuti zanje iyo minisiteri ndabashimiye Imana ibaheze umugisha amen nshimiye abashumba
Nagushimiye kubwaya mangwa yose ubashije kutugirira neza ntabwo ishubahiro kukuganirije imitima yawe muri uyu mangwa ya none namena mbaraga zawe nitwabona uko tuzivuga urengeye zose uri hejuru y'ikintu icyo ari cyo cyose nawe tumaze kumva ijambo ryawe mwami Imana yo mu ijuru ryo kugaragaza ukenewe. Haleluya Yesu, reka tubikenerwa imbere yawe, reka tubikenerwa muri iki gihe. Natwe tugiye kumva ijambo ryawe muri aya manywa, ugiye kurivuga nabizi ko atarishoboye, ariko waravuze ngo dushobozwa nawe uduha imbaraga muri aya manywa ya none. Reka imbaraga z'umwuka w'ijuru zimanuke ziganze, uzumugotesha ukuboko kwawe abakanwa kugira ngo nawe uvuge, natwe twicanywe no kugira ngo tukumve. Ayi ureke tukumve nawe ibituma tutakumva, ubite kure ubugingo bwacu. Ureke imbaraga z'umwuka wera zemere kuza zimanukire buri muntu wese, abashe kukibonera n'amaso ye, abashe kumva ko wicaye mu bugingo bwiwe. Mahoro yawe akomeza tuganze, kandi ukomeza kwihesha icyubahiro muri byose. Sabye nizeye kuzumvise kandi ukabikoze ku bwawe Yesu. Amen.